ncwadi le it's about purpose, it's about inhloso into oyizele la emhlabeni. I-purpose i-original intent ukuthi into miyidalwa idalelwane, like ama-manufacturing companies uma ezodala i-product, let's say mhlawumbe adale akha i-appliance, akha ifan or mhlawumbe akha noma i-toaster noma i-blender. Uma eyikhipha, before ikhiphe leyo product benza sure ukuthi leyo product bayikhipha sebeyazi i-purpose yaleyo product. So mhlawumbe ngenze i-example ukuthi ifan umsebenzi wayo ukuthi iblowe umoya ukuze umuntu akhuleke, aphole uma kushisa ilanga. Uma umuntu engathatha lese mhlawumbe i-dryer, i-hair dryer, eyitshela ukuthi ifan, mhlawumbe ifan encane afune ukuthi ayikhule down ngayo ngoba ibona ikhipha umoya, into ezokwenzeka lowo muntu lo uzoyithola ese-frustrated because leyo nto ngeke izowenza lo msebenzi lo ayitshela ukuthi ke ufuna ukuthi wenze. Why? Because i-purpose yayo akukona ukuthi ikhule kodwa yokuthi ke yomise into eshisayo. So into eyenzakalayo nakuthina esabantu sizithola sesi-frustrated empilweni. Why? Because asiphili according to i-purpose yethu, asenzi lento le uNkulunkulu asilethele noma isidalele yona emhlabeni. So thela lencwadi ke 1 in 7 billion and you will discover ukuthi uNkulunkulu kuletheleni emhlabeni, you will discover i-original intent empilo yakho.